Kami All India Radio Shillong ka khubor ban pule di afililia saukmi. Kimat bokomsan jong khubor mentakasta. Onyo ka jila Meghalaya ya ka National Sports Stadium na kabanta ki bregi ba anna ka banyaringkat bat ki stadium jong kiri ka perthai laong umutri ka Social Justice and Empowerment ka sarkar pedeng u Tawarchan Gelan. Maham Deputy Commissioner ka Southwest Khas Hills ya ki nong dilang bakimdi bansam daw kau balas new na kabanta ka scheme midday meal Shaki School. Bat penang ka ICR ya ka National Symposium halor kapang Role of Plant Pathology in Empowering and Doubling Farmers' Income. Ka khubor babnya. Menteri Katna Social Justice and Empowerment ka sarkar pedeng u Tawarchan Gelat hening kasni lapunte ba katna jong u kladrai banbu kawai na ki santli ki National Sports Stadium ha Meghalaya kaperang kat bat ki stadium jong ki wei pat kiri ka perthai na ka punta ki pre ki ba anna ha ka jinglot ka blabo bakan kot shaka ars park lur tingka nalo ka babu ya ka composite regional center ha ka jila Habakran ha ka jingilang samajik adhikarita shivir kabala ay jingirap ikibregi ba anna hapo ka assistance to disabled person jong ka jila Meghalaya ya kabala penong ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong menteri ka sarkar pedeng ulaong ba katna ketemu banbu ya ka National Sports Stadium ha ki santli ki jila jong kari na kabanta kibregi ba anna bat ka jila Meghalaya kalong kawai na ki jila ki blashaji na kabanta kani Ulaong ru ba kami ka shiver kam kabala penong hinung kasni kadai kawai na ki pahetam ki balong ha kathan ste lamingi bad ka jintmu kalong ba ki pat ba ki de bantip shapang kani ka scheme bad ya ki tiar ki ba ki de banyo dan kumbah nyo hajar nyot ki nang yo jimtoy na kani ka scheme ki ba na Shillong batura bad ka so ka pedeng kala pundut kumbah nyo plur tingka na kabantaban ay jingarap yaki Menteri Baka Jila Konrad Sang Maulaom ka jingtmu ban penong ya kena kam ladat banyak perkat ar nilai benai menjua ha kapur ulai banyak kedu ya ulu menteri sarkar pedeng bat ya keren ru halor bon kimat ha kaba menteri Baka Jila lo yo ya ka jingkershan bat ka jubab ka basenguhun Konrad ulaong ru ba ya kena ka stadium na kabenta ki break ba anna on sa penangkam na kabenta ka national game ka bandong house nam ahajar arpuar bat laong wa ka jila kalong ka bedon bok banyo ya kena ka scheme. President Kari Ramnath Kovind ulaong baki sembhalang ki dewan pensul tho padba baya kita masa dewan rakhe hakta karukong bakan berjingta ya kamariam habaple ya kajinang besausni ka Global Arya Samaj New Delhi ning kasni Kovind ulaong ba munta kadang de kapor ban le kemen ya ka ayam sunrai habakan mau ya uswami de Anand Saraswati President Ong ba uli uswami ulang urushlur ubarang nga jingkala ha ka imlang salang bat ha ka jinang jingem ba kenjamin siyam ha ka ba ki jingkala ki balawan ra ha ka liang ka puli puti ka jingbam yaring kat dor ba ka jingpan kubor ya ki kintai kidang yay petang hi hadu kini kisni President Layro ru ya ka jingno sinyang ka Arya Samaj Shaki chaka puli puti ka bamunta ka bagantiyo ya ka imlang salang kamtam ki kintai bat kirit pat Lapli ya ka Global Agriculture Leadership Summit ajar khapra hining kasni New Delhi ka phangpudeng jongkani ka jinglang baasni kalong concerning farmers to market Sanjay Agarwal ubalang Secretary Agriculture bat Cooperation habakran ha ka snipli jongkani ka jinglang ulaong balashim yakilat kilumti ki babon ban kentio arsha ya ka yo ka kot jongki nongrap kat hadu usnam arhazar arpuar hababun rap ya ki jingkren jong umunti rang bado Narendra Modi Agarwal ong baka jing start rekam ka jingbiang kitia kitar bakimar bat ka jingnang ban penyakam kilang kilat kibala ban penpoi sha kani kathong Deputy Commissioner ka Southwest Khas Hills ila maham ya baro kinong dilang haka district bakim di ban ay ya ukaw basni na kamta ka scheme midday meal Shaki School bala lap ya kibapen kenya kani on penchitom da ka bating ya kani ka jinsam lalap hadian bakwe ka school kla yo ya ukaw basni na kamta ka scheme midday meal Ikong lalu laong ruba on pengat hai kendan an Essential Commodities Act kakandai sepasan pusan ladalap ya kinu kibalik persya ya kini ke hukum bat kedairu ke kamram jong kinong dilang bakin dapat bahai ya ukaw syua bakin shimna ka jaka bukau ka FCI
Hakabai day bat ka jing angno jong umuntirang ba kari ban kentiu Arsha ya ka yokot kinorap ka ICR Research Complex for North Eastern Hills Region ringkat ka jing trailang bat ka Indian Society of Plant Pathologists Society PAU Ludhiana kilap nilong hinan ya ka National Symposium halor kapang Role of Plant Pathology in Empowering and Doubling Farmers' Income. Habakran ha ka jinglang ulat ka jila Meghalaya u Tathagata Roy ulairo ya ka jingpusyang ka ICR Research Complex for North Eastern Hill bankan tiyo ya kinorap jong kathan ulapan pauru ya ka jingsnokya halo ka jingsha punjulor ki jingtung jingtap ha ki knyang bat ki jingpang ki ba pundulong ya kinorap Ulaong susu ba karap karyang kalong ubut lom kari bat ka jingdo ki jingtung kawan rai ka jingdo nong kumta ka jingada ki jingtung na ka jingsha penjulor haki knyang bat ki jingpang kalong ka bedon kampha ha karap karyang U Dr. Narendra Prakash, Director ICR Research Complex, habakran ha ka jinglang ulaong ba ka jingada ya ki jingtung na ki knyang jingpang bat ka jingtung ya bunjat ki jingtung kan yarap ban kentiyo ya ka yokot kinongrap Kanigadig All India Radio Shillong kabuan nam Shapi ya ka khubor. Ka Sikkim kalong kabala punkriya bhaban pediang ka North East States Youth Conclave arhajar khatpra ka bansdang na do ka arpapra tarik mentaw bunay hado ka lapo tarik uni bunay hi hagang tok. Ya kami ka jinglang balay sini on punlong dakatnat sports and youth affairs ka Sarkar Sikkim ringkat ka jitay lang bakatnat youth affairs and sports jong ka Sarkar India. Habukla miklap thay kubor hagang tok u skatrik nat sports and youth affairs u SD Dhakal ulaong ba ka jingtumuban punlong ya kami ka jinglang kalong ban pengajan ya ki samna kathan stay lam mi bat ban penklan ya ka jinglong kawai bat jingsno shipara da ka bay sam habreng ki jilla ya ki deiti bat ki kom tunrai jong ki jilla ulang ru ba ka me kanong kawai na ki rinsan ban tip bat snotho ya culture ka tunrai ki jirwai bat ki wai jong ki wai pat ki jilla Lakana burom ya kalingko sni ya ba arpapra jong Captain Williamson e sangma hinin kasni ubalong umuntirang ba baningkong e kajila but u Chief Executive Member baningkong ka Garo Hills Autonomous District Council Tura ha William Point Tura Ya kami kejilang na penong daga Garo Hills Autonomous District Council. Menteri Kampo Iyeng ka Jila Meghalaya u James PK Sangma habakran ha kami kejilang ulay ro ya kejingno sinyang kabau Kapten Sangma ula IT na kabenta ka Jila. La ay buram ru daga Rashtriya Salute daki pulit jong ka 2nd MLP Battalion balabu sintiyo ha umat dur jong u ha William Point baru ha ulun jingtap jong Kapten Sangma. Hanaglan kajingban ka jingpang gaita ni kajingpang at rendang kalahian na kalay pusaw 0.9% haus niyam kakandahis pa Nrupo, syaka 10% dangshan haki jaka ki bajur ka jingduna ya ka iodine laong ka kubot. Kani ka jingher berat ba na kani ka jingpang goita, kadi na ka jingla ban pensulo tu pat ba laong i Dr. Aku Sorhi, State Program Officer, National Iodine Deficiency Disorders Control Program, Jongkatnat Health and Family Welfare ka Jila Nagaland. I Dr. Aku Sorhi laong ba ka Jila Nagaland ka don ha ka Sub-Himalayan Belt ka jaka ka baduna ba ka iodine bat kambon sin la Julia bomsot nyo iya ka mega jingduna iodine. Halo ka jinghiar ka jingpang goita siya ka 10% I Dr. Sorhi lapan pao ka jingkerman ba ka jingtrishitom dabaro ki baydon benta kanyara ban punduna shushu iya ka jingdan ka mega jingpang kam hapo iya ka 10% kalhadu usnam arhajar arpo. Ha Assam ka International Film Festival ka baar lasdang hinggasni ha ka ba umuntirang ba ka Assam usar bananda Sonowal ula play ya kani kata masa film ha ka jingdan ringkat kiwai kirkin ram kilandan ya kani kata masa film la penong da ka Jyoti Chitraban ringkat ka jitri lang ba ka Dr. Bhupan Hazarika Regional Government Film and Television Institute habai kran ba ka All India Radio u chairman ka Jyoti Chitraban u Pabitra Margarita ulaong basis pa pratli ki film na kisan pautli ki ri on pin I ha ka nikata masa film ka bashi tayo lintar da ka jingtmu bakar pang ya kiri ka ASEAN. Lasdang ya ka jingpin I ki film jong ki kena ni ka children's film Bonanza ha Nagar Lagoon Arunachal Pradesh ni kasni da Ministry Information and Public Relation ka Jila Arunachal Pradesh Ubamang Felix on pin iru ya ka film balapaw ha ka partay Brockway ka Gauru balat li ki way pat ki film ha ka nikata masa ba asni.
Katu kubor kelakuk luan shpi naka All India Radio Shillong hadian katu kanipor niso Bagadali Station naka buntagi kubor kata hapor prabji ninyoy kubor haktin Hindi barhapor prakasan ninyoy kubor haktin Paring kani kadai All India Radio Shillong.